dudon mi nu le pa ulenaw pol kanak sun tha chiao mo chin in fuin nan kut kan laukai tuini thong ni kul hluan nga January ni som thum tlongkai ni lizana chun kan go Peng SAC Vanzami bom thak ruanga mi pahni Hriam an Ngah Matupi Khawpi Vanzamin bom athaki motozin an Khar sal Dawei Shuigu get kemle Battalion Laknaka SAC Ralkap panga an thi Nungdamin pali an Kaiih Ralthuam an Ngah Hnuaihni Salin penga SAC check gate an kapi Ralkap le Pyusawthi panga an thi Chaungtha I kholal le veng Hotupawl meithalka zir antum kan bilui SAC operation in Ralkap lakdinga minaw thong khatrong an kai Bago-Rakhine Tluanih AA AA Lakmi muthi tong Camp Laksal tumin SAC Ralkap thong khatrong thon team an tua Ralkapi thunainak an laknu Myanmar Mipi million hlenga thluk Eiin harnak an tong thei tia WFP an than timi thuthang pol le sum Thleng Rate kanun than ding kan thuthang achem tiang in ngai sakdinga kalau som kan ko Peng SAC Vanzamin bom athaki mi pani Hriam an Ngah Maguiram chen kan ko Peng yishin ma khwa le chun Chaungtha khokar laki tawadain kongchu mizana SAC Raldaw Vanzamin bom voitni athak tia tolsung mi polin unreal chui Vanzami bom thak ruanga mi pa pani Hriam an Ngah I thlaphan tok din mun chu an silaw tolsung mi pakhat chun mi zan nazi pakwa ronga tum khat zan tim nazi lai ni ronga tum khat tin tum ni thakin ahung thak tawaran kung koma atla mi pa pani atwa mo thu kan thei tia arel Hriam tor pol hi yishin ma committee thai an ci phone signal an nei lo ruanga an din mun dik takle thildang siat swami khal an thei fiang thai ri lautia arel Yo Defense Force YDF in mizan chuna Yo Tlang Tluanih operation thungai thaki an thok thangning thu an reli tu vekin Vanzamin bom ahung thak chi Gangaw Khawpi I piwa tong khun tit pokpi battalion le khalaya ngaze battalion khala North Salin Ralkap thajang an sil kha ore rautia thayasi Matupi Khawpi Vanzami bom athak ruanga motozin pol an Khar sal Thanglam chin ram Matupi penga January ni kulhuan lini SAC jet Vanzamin bom athak nuisin CDF Matupi Brigade 1 in motozin pol an Phit saltia tolsungmi polin unreal ramding khom zin pi khopilu le swanak zin pi pol an Khar thu khrekhat khopi sungi raklut pol le khopi sungi si khotelam rakfe pol khal an khan tang hai tia Matupi lai hlum pakhat chun arel ramding khom jin pi le khopilu swanak motozin pol chu kandung January zarkhatna gisin CDF Matupi Brigade 1 in anak onglok nan tu hi an Khar sal SAC in Matupi atha vernak hi kum khatjikte akim zaunan tu bai te sin Vanzamin ahung thling thladuk daw sal tia thayasi thingthak nak Vanzam ahung sau de ring tui thasunga tumli bom athak zau milai to mo mi chu anei khilau nan in pol an siat mi pi chu kan tha phang kau tia tolsung mi pakhatin arel thanglam chin rami Matupi Khawpi hi chin brotherhood le an alliance polin thong ni kul hluan likum June ni kul hluan konia SAC kutisin an rakla I Khawpilak operation lai Ralthuam mi pi khal Mizoram le mun dang sin tuikum kum thar rong si khan an tlung thok chup chau ti fanga tu vekin bawruak asesal si Dawei Shuigu get kemle Battalion Laknaka SAC Ralkap panga an thi Nungdamin pali an Kaiih Ralthuam an Ngah Hnuaihni Taning dari ram chen Dawei Pengsungi Shuigu get kemle Battalion chu Duraka operation kolami hauha nakin Dawei National Liberation Army DNLA yipiu pitu ka kwai tatphoi YPPDF Federal Duwan che drone tatphoi FPF le dawngi nong sit chaung tatkhoi tit pol tang rualin January ni kulhuan kwa simlam nazi pahni rong sin anwakap thoki SAC Ralkap panga thi in nungdami pali an kai hlaya Ralthuam lon sakmi an nei Hnuaihni tia Duraka operation kolami an hauha tu pakhat chunarel Dawei Peng shin mo thi khoi Shuigu get kemle battalion chu dawthleng tu tang rualin an vanami nazi panga sungrong an ka ok nuwa dawthleng tu lamin kem an la thei an kem khal an urta I SAC Ralkap panga an thi nungdamin pali an kai hlaya machine gun pakhat MA4 zun khat MA3 zun khat MA2 zun khat MA1 zun li
60mm pokpi fate pol zun khat bom kam pol pakwa kutden bom pali phone pariat le ralkap thuam thil jiang mazat anlonga thaitia thayasi rampum huapin dawok nak mei kan tik tua thok viwau thlang dingi mipi khalin mitsil le nathli neite vaivak dinga chun mipi le diknak lami dingdu SAC Ralkap palik pol khal mipi tangi raloi dingin kan lo som tia duraka operation kolam chun an sim than Salin penga SAC check gate an kapi Ralkap le Pyusawthi panga an thi Maguiram 10 Salin Peng Sinchung Khonari SAC check gate chu Minbu District Battalion 1 le Maguiram Kul Dawn Force Komo in Anvakapi SAC Ralkap le Pyusawthi panga an thi tia Minbu District Battalion 1 ni tonvau nei tu pakhatin arel Sinchung Khonar check gate mipi vaivak sumpai rak dil ring tu SAC Ralkap le Pyusawthi parharwal chu January ni kolhuan kwa jinglam naji paruka voikhat pariata voikhat pakwa voikhat tumthum rauri anvakapi SAC lam panga thi in mi pali in nazetin Hriam antuartia thayasi mi parhar hong an si jinglam paruka voikhat pariata voikhat pakwa a voikhat voithum kan vakap mi panga an thi pali in Hriam an nga Ralthuam tum lete mangin inakap kirna sanan kanilam chu Hriam mapu kan umlaw kan vaka hnuwa thajang an run red bet tia Minbu District Battalion 1 ni tonvau nei tu chunarel Chaungtha I kholal le Vengsung Hotupawl mai thalka zir antum Irau diram then pateng Peng Chaungtha khopia Eiin andalu no thei ruangah ti in kholal Vengsung Hotupawl mai thalka zir antum tia khosung hroi tu rek khat nenin theiasi February ningani si thokin kholal le Vengsung Hotupawl chu pateng Peng shuimin tin khwai number 6 kham thok Ralkap training huna raldau zir dingin antol rel rero nikum December thlai sin Chaungtha pengi kholal pol chu meithal an man zaunan training pek ngai ti chu arak umda lo AA hau ha mi dau thleng tu pol chu pateng Peng shui tong khopi kyang kap an thleng rero zawi kaok nak khal aswak deu ring ring irawadi le Rakhine ram ni tluana SAC Ralkap an se korero ve kilhim nak lam khal fek zetin an fe pi pateng Chaungtha jin Tluanih an mi chek dan chu aluar kai na sa matpong tin mian chek men du tok lon mi pa an rin hlal deuh mi thla chu kor an hli ter kholtlong vaivak pol khal Mawtaw sin tumin ke in an fe ter an mi chek a chian lolo si tia kholtlong phur Mawtaw driver pakhatin arel Rakhine le irawadi ri Tluanih dawok nak thomwang ruanga Chaungtha ti pick up khal tuihlan vekin paltu anei non lawi dor le thil zuar khal lavin a thing rep rep tual sung mi pila ki rek khat chu kaok nak aswa phanga ral antlan re rautia thayasi Kambalui SAC operation in Ralkap lak dinga minau zar hong an kai sakai ram chen Kanbalu Peng zikung khopi sungi veng then pola January ni kulhuan kwa jinglam na ji pakwa le khoi khong sin miune ye mui hawin palik moto pathum le chau tungya chau pukpi battalion ni SAC moto paruk thon minau an khom chem chau chun Kanbalu Peng sung thau thau nagapo khwa le popa khwa khala jinglam na ji parkhar hong sin zikung chini to anak khol muni bukhwar SAC Ralkap polin Ralkap moto pali in an lu noi khan khami Ralkap lak lu dinga minau an kai tia tual sung mi polin an rel sumpai tlen so ko tivek chu kan thei ri lo sok thon le pachang nau deuh hlir sian kai tia chun hla Kanbalui changwai tu pakhat chun arel an kai mi minau pol hi khuya an thiar ding ti thei an sri lawi an falek an kai sak mi nu le pa pol chu tab le rakin an an haizet tia arel tuitum zikung khopi sung le nagapo khwa le popa khoi an kai mi minau za te hin mi za rong an kim te si Kambalu Penga hin Pyusawthi Hotupa watawa timi pa le venglal polin January ni hlei ngai sin khopi Vengsung pol le khotelama mi an rak kai re rawi Kanbalui SAC biu ha mu manin chui thu chu athai pit lau thu tual sung mi pi bom na ki changwai tu chun arel Bago-Rakhine Tluanih AA raklak chiami mu thi tong Camp Laksal tumin SAC Ralkap thong khat throng thon ti man to Bagu le Rakhine ri tok nak pandong pengi AA an raklak chiami mu thi tong Camp run Laksal tumin SAC Ralkap thajang thong khat throng thon operation to dingin ti man to re rautia thu thayasi
January ni kulhuan sari sin ni kulhuan kwatiang Ralkap Mawtaw kulhuan nga nakimal lawin pandaw Peng nyaw chirau khwa a anse korero pandaw Peng khwai kapa sa chawle pukpi battalion a anreti Komandu Ralkap khal antel tia tual sungmi miti Hotupawl anrel muthi tawngi SAC Camp chu kandung January ni kulhuan ruk nia khan Eiin anaklai SAC Ralkap ruak le Ralthuam tamzet an nga thu Eiin thu anak swa SAC chun tuar thiam lawin hi Camp Laksal tumin tu vekin timan to rero si Ralkap pi thunai nak an Laknu Myanmar Mipi million Thleng Rate Eiin harsat nak an tong tia WFP an than Myanmar mi SAC thunai nak an Laknu ramsungi malema karlak buainak sausang ruangah Myanmar Mipi million Thleng Rate chu Eile ina harsatnak antongi pamina thlun chi theitia leitlun Eiin lami bom tu WFP chun ralrinnak anpe thong ni kulhlan li kuma Eiin lami harsatnak tong hi mipum million leithum le 0.3 anak si thong ni kulhlan nga kum thar hnuin million hlenga a athangjut ji chinram kachinram rakhainram sagainram thensungi mun rekhat dawok nak athlennak mun pola Mipi Pawl Eiin purhua thailawin an thangi tuikum sunga million kultiang ankim anzum thuan rel mai khwale ramtani raltlan pol thanga eile in hi antul sambing mi si thilriman kai vivaw ruanga le Myanmar sumpain man aput law sin ruanga sungko jing ZAN rol man nga dinga olnon law Myanmar mi Eiin thupi big asimi fang city chilepe man pol khal nikum nakin zatek somthum rongin an kai tia WFP Myanmar palai Michal dan 14 arel leitlun mundangi buainak rakheng mi pol ruanga hin Myanmar mi buainak sausang vivaw mi khalin ngai sak alo theilaw ramtam huap bomnak zamrang zeti an nga rau ria tul chulau chun mithong tampi chu kham tlang jimi nortar mi veka an suak ding tia arel WFP hin thong ni la kulhuan nga sunga Myanmar mi million khatle tatama paruk nena eile in bomnak pek an baisaya si ane tabika sum Thleng Rate kanun thanding US dollar thong li zali somruk thong li zanga som nga euro thong li zarok kulhuan nga thong li zasari som nga Singapore dollar thong thum zanhi som sri phang nga thong thum zathum som sri phang nga Thai baht za som thum phang khatle pia som nga pariat za som thum phang nga le pia leili Japan yen Fangkul huan riat le pia som sari paruk fangkul huan kwa le pia som nga pali Malaysia ringgit thong khat le fangkwa thong khat le fang som thum le paruk China yuan zaruk le hnuaihni zaruk kul huan kwa India rupees fang som nga le fang khat le pia som thum fang som nga pahni le pia som rok pakwa South Korea won fang thum le 0.07 fang thum le pia hlenga British Salin pound thong nga zanga somthum thong nga zaruk som riat Australia dollar Aussie thong ni zasari som sari thong ni zariat som li fang nga Canada dollar thong thum som riat thong thum za som ruk panga tuisim kan thu than ding chu hizatin kan chol khri dingi kan thu thang achem tiang in ngai sakronga kalung oi ngai thai jing khala thu thang tharlam dang thoi tonok kan zom ding nan za ten i mu tho mang thau le